Menteri Rang Badu di hari India, Narendra Modi ulapoi hari Greece, na kabita keran Arliang Mamla, Menteri Rang Badu di hari Greece, Kyriakos Mitsotakis, menang kampen ngam jeliu susu, ya kijing yadai hapadang kini atau ligiri. Itanat Indian Space Research Organization, kalau om bakajing sedang berniat berterekam jeng rover kalah sedang, bakajing temu terekam cepu Chandrayaan 3. Kalau ya tek patik kat kum kapur berada mangpa. Kalau baru gila terekam, gila pendap ya lagi kamera. Kedor barba B20 Summit India Raja Arhulai kelas sedang hanong ba New Delhi minta sini. Ya kan ya kedor barba lapor cang nongrim halor kapang pedang jika B20 India kabadega RAISE kabamud Responsible, Accelerated, Innovative, Sustainable but Equitable Businesses. Kajian lang kabasaw juga G20 Culture Working Group apo ojing lang presiden juga ri India hanang ba Varanasi kanyai beteng benyamir jimut halor ka draft declaration bagi nami kemat negeri hot akan hon G20 bagi seng baper jangan ya kepercaya. Hari Nepal nrungut kinong lait le rublai na po ri India kila du ay laga jong gijing im na hagajing hap jika bos nin kasni kabos kabalakit at nrungut kinong lait jing lait Kalat mu balik na nong ba Kathmandu sa kasinong bini. Akapor bakala Hong Kong bakala hap no harut kawe kawa Habara district.